časni oci, profesori i drugi prisutni. Najpre bih pohvalio sve učesnike konferencije koji su se danas obratili pre mene na izrazito sadržajnim izlaganjima, kao i organizatore na drugoj konferenciji međunarodnog karaktera, čija tema je ove godine deca u ratu i iz rata. U to ime se nadam da su naročito uvodne izlaganja predsjednika organizacionog i programskog savjeta profesora Pavlovića, kome zahvaljujem na lepim rečima, profesora Stevanovića i profesora Grozdića dokumentovana, jer kao što je profesor Grozdić konstatovao, odnosno parafrazirao Goetheov citat, istina se mora iznova ponavljati, jer tu su i zablude koje se takođe stalno ponavljaju. Sada ću vam u kratkim crtama prezentovati rad na temu Sećanje kao otpor zaboravu, život i stradanje Milutina i Draginje Todorović, koji smo zajedno pripremili kolega Luka Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i ja. Za potrebe našeg istraživanja koristili smo se multidisciplinarnim pristupom, uključujući analizu arhivske građe, usmenih svjedočanstava učenika, potomaka i saboraca, kao i institucionalizovane kulture sećanja. Zbog ograničenog vremena, kako je profesor